İsәнмесез, жырлыйбыз без, Аллага шөкер дип, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар, инде бүгенге бәйрәм концертыбызны Аллага тапшырып башлап җибәрдек. Әле генә сезнең каршыгызда Биектау районыбызның Казансу ансамблебезнең күркәм концертыбызны башлап җибәрде. Рәхмәт Бейзор. İsәнмесез, тагын бер кат, хөрмәтле авылдашлар дип әйтсәм дә курыкмам бу сүздән. Инде ник авылдашлар дип әйтәм, мин үзем теге мондан ерактан түгел, без күрше авыллар гына. Мин дә бияздан без бүген зур битаманда, олы битаманда һәм инде шуңа күрә рәхәтләнеп, бергәләшеп ял итәргә килгәнбез икән, бәйрәм итәбез, хөрмәтле дуслар. Һәм инде концертыбызны башлап җибәр алдыннан сорыйм әле сездән зинһар өчен. Дуслар, туганнар, күршеләр, кардәшләр, ничек кәефләрегез? Кул чапкан шул хәтле рәхәт инде, концерт шуннан да ямланып китә, шуннан да жан кертегез. Инде без җырлап торганда ук сезнең кул чабулардан аңладык, уйлап тордык, Аллага шөкер, бүген гөрләтәбез икән дип. Рәхмәт сезгә тагын бер кат, инде шушылай итеп рәхәтләнеп, бүген җыелып килгәнегез дуслар. Һәм инде бераз та бүгенге концерт безнең теге урысчалатып әйткәндә простой гына концерт түгел. Бүгенге концерт инде афишлардан күргәнсездер, хәйрия концерты. Һәм инде шушы концертның нинди форматта узачагын, ни өчен ясалганын аңлатыр өчен безнең Биектау районыбызның Ак Калфак иҗтимагый хатын-кызлар оешмасының җитәкчесен чакырып чыгарасы килә. Гөлсинә Шафик кызы, Гөлсинә ханым, Гөлсинә апа, инде концертыбызны ямлап, матурлап, аңлатып, ачып җибәрер өчен сүзне сезгә тапшырасы килә. Рәхим итегез. Рәхмәт Фәрхат. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле бетаманлылар. Алып баручы сезгә аңлатканча, бүген концерт хәйрия концерты. Һәм бу концерт нинди максаттан уза? Бу максат шундый максатта уза, районыбызның сәламәтлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү максатыннан бүгенге җыелган акча шунда китәчәк. Бу өмет оешмасына китәчәк. Һәм менә шушы безнең оешмабыз шундый бер изге эш кылырга ният кылган иде. Менә бүген ниятебезнең икенчесен сезнең авылыгызда кылабыз инде без. Белдерүдә күреп килгәнегез өчен, үзегездән әзмә күпме ярдәмегезне салган өчен Ходай Тәгалә сезгә олуг рәхмәтен җиткерсен иде дә. Һәм сезгә дә шушы эшләгән изгелекләрегез кире изгелек булып әйләнеп кайтсын иде. Без сезне яратабыз һәм сезнең өчен хәзерләнгән йөрәктән йөрәккә дигән концертыбызны дәвам итәбез. Рәхмәт Бейзор. Теге официаль гына башлап җибәргәндә Гөлсинә ханым, Гөлсинә Шафик кызы дигән инде мин аңа болай яратып, үзебезчә сез аны шулай ук бик яхшы беләсездер. Гөлсинә апа, әйдә тагын бер кат чыгып кер әле зинһар өчен. Матур күлмәкләреңне, матур калпакларыңны күрсәтеп. Рәхмәт. Рәхмәт Бейзор. Инде концертыбызны дәвам итеп китәбез дуслар. Әлбәттә аңлагансыздыр концертның әлбәттә хәйрия икәнен, кайда барганын бу концертның инде бүгенге җыелган суммаларның һәм теге әгәр дә якыннарыгыз, күршеләрегез, туганнарыгыз килеп җитә алмаган икән, әле концерт башланып кына китте. Теге WhatsApp-лардан, группалардан язып, шалтыратып әйтеп куегыз. Концерт башланды. Бик күңелле булырга ошап тора. Шуңа күрә килеп өлгерәсез әле дип әйтеп торсагыз була. Инде без үз чиратында концертыбызны дәвам итәбез. Дуслар, һәм күпләрегез беләдер, быелгысы узып китеп баручы ел, 2021 ел безнең Татарстан Республикасы президенты тарафыннан, Рөстәм Нургали улы Миниханов тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгән иде. Һәм шушы елга багышланган өлешне ачып китәсе килә, ачып җибәрәсе килә. Безнең татар җырлы моңлы халык, җыр моң сеңгән безнең каннарга, җәлилләрең дарға барганда да онытмаган сыңгыдыга итеп, иң моңлы җырын җырларга. Без татарлар җырлы, моңлы халык, эшчән халык, диндар, иманлы, без тукайлы халык, без сәйдәшле, фәридәле халык, илһамлы.
Gülnara Galioğlu'na, Ramil Zinnatov, Reyzana Utkuzova, Bayanda Robert Gabdetayev. Rahmat dostlar. Bana kiyimlerini de alıştırmaya gittim bir tane. Allah'a şükür. Şimdi dostlar konsertimizde devam edip gidemiz. Hem de kilesi sıravım sizden bilen şulay engeme kırıp oralaşıp uydur bugünkü konsertimiz. Hem de şunday sıravım tuğdu. Eytik Zalizin Hanım. Bugünkü konsert turunda koyan işittiniz, koyan bildiniz. WhatsApp. Tağın neydi var yanına? Bildiru var. Klublar zanetitler, ey cemaat, hazır indi bigrekteki Instagram, WhatsApp bolsa başka bir narsa kerakmay diyerek, elimine akazoyetse şaldıratıp da haber etuşiler var iken. Şuna göre indi şundan da, sırayım mene şuşunday konsertlar kerakmi? Yışırak bolsun mu? Тем более susağanmızdır elbette. Yemete televizordan, internetten qarab, telefondan qarab, ordırtdı konsertlar. Hazır bir tanın kim aytmıştı artistler da yerige qurqa, halığı da kelirge qurqa. Indi zamanlar biraz gana şulay ağırlaştı. Ona da qaramasdan indi dostlar, şundan da ide oturmayşan indi bulgan şaralarga rahatlanıp yerip, rahatlanıp көңіл açıp, yal itip qaytıp, indi tege elekteki vaqtlarga jaylap qına eğlenip qaytırga vaqt jetkendir mena qalsa. Kim aytmıştı? Buldu, korkup yatırga kerakmay, bitene bizde de QR kod var hazır. Allah'a şükür. Hem indi tege mine WhatsApp'tan deydigiz, Instagram'dan deydigiz, ayma afişlarını көргенсіздер, afişda yazılgan bitinde Biyik Tau yıldızları deyim. Biyik Tau yıldızların kararga kelgensizdir, emme de lakin hürmetli bitamanlılar. Sizin bit özünüzde de mine degen artistlar, nak mine bitamandan çıkan zor kişiler var. Şolay mı? Indi bugünkü konsertta hazır şırası artistini biz sahnege çıkarmasak bizning yoqdan yolg'ishlik bo'lar edi. Hem siz bizni nik onu çıkarmadınız deb jibermasligingizdi. Do'stlar, o'zingizning avuldoshig'iz, o'zingizning qizig'iz, o'zingizning talantli qizig'iz, big ko'p konkurslar, festivallar laureati, kuchli, mungli tovush egasi, shiberlarning shibari Galina Karimova, kuchli alqishlar bilan qarshilamiz. Galina Rahimov. Oy
Karimova. O'zimizniki ha? Janaga sırası siylise o'zingiznikini yaratganni. Kishnaga ketib olibsiz bilinglar. Karimova. Rahmat Bekzod. Eskitgan. Rahmat bilinglar. Endi do'stlar, konsertimizni yangidan davom etib ketasi kelar. Hamidamidagi olib boruvchi olarak shulay sirab turgan deyishtiringdi. Kayflar nechik? Baya başında aybetrek iyi bu gay. Kolunu kişilerek şapkanı iyi kızmada. Evet. Güle. Onu bir kaballılar, keyifler nişik. Ay rahmet. Aferin. Devam etimiz dostlar. Eligine bitinde o'zingizning qiziqiz gilinglar chiqish yasadi, rohatlanib, o'zining ko'nglida bo'lgan bütün minglarin yangidan o'z avlodoshlarini yaxshilab shapilib olay. Hozir sahnamiz turine Glinani şuşlay mingli ittirib, motor ittirib jırlarga iretken onun ustazın chaqirasi kelar. Ol şulay yo'q o'zimizniki. Alla qaydan tugil. Ana ko'plar bilib boshlarını silkiy boshladilar. Sizni neler akırsa kimdirdan so'z bargan. Ol da bo'lsa endi, hurmatli do'stlar, shundan da o'zimizning Dibiyaz qizi. Ol endi hozir Dibiyazdan Buyuk Tog'ga ko'shindi da Buyuk Tog'da o'zligini jırlab yurmay. Endi kichkina balalarni, o'rta balalarni, ulu balalarni jırlarga iretib, şul balalar bilan big zo'r qozonishlarga erisha. Onun bağları şundan da respublika kurem, Resey kurem konkurs festivallerde barı tik jimu urunlarına yollap qaytalar. Allah'a şükür. Endi dostlar, güçlü alkışlar bilen karşı alırız. Sahnemiz türünde rayonumuzun en mingli, en güçlü jırşçısı. Gülnara Galiyevna.
Gülnara Galiyolina. Bayanlar o gün kapatayım. Gülnara Galiyolina. Bilalar bu vaysici mi orada? Rahmat Bikram. Rahmat şundan da kışlı bir tecrübe. Eybat. Ha bildi bizden konser kızgandan kıza. Bizden geografiyi kengaygandan kengaya. Jırlar buldu. Men kalsa biraz biyip alırga da vakit jetkendir. Cemaat biyip alırga hazır mı? Hazır bolsak, uyalıp tartınıp oturmağız kimning tileginde var. Bana bunda ortaga çıkıp rağatlanıp koşulup biyseniz de bular. Hem geografiyi kengaya dikkat etmeyine aytmadım. Bir tamanlar buldu. Div yazlar buldu. Hazır kitabız tigi başka. Tigi yakka, arı yakka. Hem karşalabız kişli alkışlar bilen. Bizning Memdelden kildi birsinden birisi şiber, birsinden birisi usta biyuşu kızlarımız. Karşalığız dostlar, sirdaş biyu türkümü. Kızlar, kızdırınız hadi bir yaşlar. Sırtınız biliyor Türk'üme. Memdel kızları. Kızlar, hanım bir sınıf kırık zaten. Просто bu şabalar maşak bilir ama bin harakatsız biliyordu. Rahmat Bilko. Rahmat. Ya dostlar dışık. Eyvallah be. Dik bir iyi badınız. Azırak шығып сілкініп алсаңыз болады енді. Ну, ярап деген ял иттерге келген сізге рахаттанып, шушылай ял итеп отыруға рахаттанып. Мен достар деген әлігін айтып кеткенде мен Гүлнара Галиуллина шығып жырлады. Өз уақытында аның дәріслерін қалдырмайшан нормальны итеп оқыған болсам, мен де нормальный жыршы болған болар еменде, конечно.
Bu tege mektepte okullarını yaratmau sebeple ol da benim okutuşum et. Şuna itlesim kile indi. Yaxşılap okumağanmın. No, аңа da qaramasdan dostlar, beyram bulgaç, beyram özümнің de көңілләрем көтәрелеп кетті, тем более қыздардан соң sizге de bir-iki матур жырды бүләк итеп кетәсем килә. Рәхәтләнеп, бергәләп, җырлап, бергәләп биеп, бәйрәм итеп утырыйк әле. Киттек. Dostlar, çünkü biraz buna yaşlıkta iske alıp aldık. Şundan da, bunday
көңілсіз жырларны тыңлап, яш вакытларны искә төшереп, кемнәр теге үзен олы дип саныйлар, үзләрен яшь дип санаучылар бу жырны просто теге үзегезнең күңелегездә генә калдырсагыз да була, бераз олыгайгач тыңлап шулай җырлап җөребез Алла бирса дип. Инде нәрсә генә булса да, күңел һәр вакыт яшь булсын һәм барыгызның да жан тынычлыгы булсын, дуслар. Һәм инде рәхәтләнеп интернациональ жырны да искә төшереп алыйк. Сүзләре бер дә авыр түгел, рәхәтләнеп бергә бәйрәм итик. Киттек, олы бит аман. Ritmini tutamızda alkışlayınız. Ulu Bitaman. 1, 2, 3, hey! 1, 2, 3, hey! Bellerken yollarına her gün sayın ilgilenmeli. Güzel kaderim kalmadı, sağımdan suygelemeli. Rüzgara gül, endi gel yüreğimde. Bülbüllerim neler tüger, sandım suygelimde. Rüzgara gül, endi gel yüreğimde. Bülbüllerim neler tüger, sandım Rahmat dostlar. Birinchidan o'z-o'zingizga kuchli olqishlar, o'zingiz boshqarib chiqdingiz bu yerda. Bitaman, yurib! Çiçekler, bak yazılar diken,
Bayılı şul şap dişlerine ak çiçekler yıldız bulup yana ümit nuru süngen kişlerine ak dillerden can cılızı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak bulup ak tüngelli kalasıydı ak dillerden can cılızı alıp yüreklerine salasıydı ak çiçekler gibi kapak bulup ak tüngelli kalasıydı çiçekler gibi kapak bulup ak tüngelli kalasıydı ak tüngelli kalasıydı. Sizin karşınızda Gülnara Ramil dueti. Sağ bul indi, dizine sağ bul indi. Yüreğim gide toprak koydu. Kollar
Әйдәк әле бергәле. Барыбыз да белә торган җыр, халык җыры, Тарту. Güllar Galiyolila, Ravizinadov. Kızdırdılar, Ecemere. İstikmeli. Buna apacanım bana vurdurak biremi. Ana karab konsertini tağında mınglılandırası kile. Ama da lakin mınglılandırgan şu mıng iline şumgaçı. Bilesme biraz gına oyun oynab alası kiledir. Ezildir bit. Tegi havan biteyin sahnadan bizge de jırlap oturu, bizge de jırlap kızlar beyip qarab oturu ol көңіллі. Ama da lakin sizдің de jırlayсы kile bu gayşabagat. Şuna göre hatırlaysızmı? Elek Первый kanal деп аталадыр инде ул, хәзер дә шулай дип атала инде ул. Birinci kanaldan baradırıyı Valdis Peliş деген bir yigit alıp baradırıyı bir teleperedача. Ugaday melodiya деп аталадыр ул. Hatırlaysızmı? Bizde inanı jırlayğаны деп çıgardılar. Biz şuna göre jırlayık melodiya деп özgerttik аны. Tegesinde kuştuk, mınısında kuştuk. Şuna göre bizden ataklı bayanşımızını şakırıp çıkarası kile. Robert Efendi, Robert Gatırkayıp. Cemaat bik jaylı, bik көңіллі, bik mınga şundıratırgan oyun. Hazır Robert Efendi bizge. Bir iki notasını gına yalgıratıp ala, akordun. Keyinen, siz indi nendeki ikenin kol көтеріп әйтәсіз de, şunu birgelep jırlayız. Barımızda bilgen özümüzün tatar halk jırlarına yangırıydı. Hazır mı? Hazır olsak bir kişiyle kol şabığız, elbette Robert abiden. Tabii de birinci yine Allah'a nasıl tınlap takarık, Robert abi gittik. Kubrek kirek işte öyle. Şolayında jitmeyinde halkka cemaat. Kim aytdı? Benim bunda көзіне от шаға bir нәрсе көрмейіп, апа жаным bir басып көріңіз әлі зинхар үшін. Жымға кейін, сахнаға біліп жырлайсыз ба өзіңіз? Алайса біргелеп достар, жымға кейін. Далы бересі, далы бересі, далы бересі, далайда. Далы бересі, далы бересі, далы бересі, далайда. Саны білу ғашы
Мында біз генә жырладық қой. Әйдә, тағын бір күйне яңғыратып қарайлы жайлап қына. Жандарына түшсәк, мініп кете алырмыз мекансың шондарысын. Қалдырылар бізге шонда. Әйдә. Роберт абай да уянды балай. Так, менә бу апай нишәп ялып кына әйтәсез аны әйттереп. Күбәләк тиде дә эй ялып бетте. Җәмәгать күбәләкне бергәләп, рәхәтләнеп гөрләтеп алыйк әле. Әйдә киттек. Афарин, үз-өзіңізге қошамыз қажалысты. Мұнда түшкеш әзірек таныш кездер көрінді екен өзі. Тігімден бір нәрсе көрмей, вообще неше кіші бар екенінде. Достар, давам етіп қараймыз ма? Шираттағы композиция Роберт абай әйді. Современный ратны дой. Современный рат білесің мен нәрсе бұлау. Өзің ойнап көрсет әлі. Апа жаным, міне бет. Өзіміздің современный әлігіне хиттар табасынан түшкен алма ағаштары. Шолай ок, біргелі. Алма бит ол, алма бит ол, алма бит ол, түгерек. Алма бит ол, алма бит ол, түгерек. Шол түгерек іштерінде ешік құсар біргелек. Шол түгерек іштерінде ешік құсар біргелек. Алма ағаштары, сайры санды баштары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Сайры, 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 сағындыра башлады. Молодцы. Тағын бірді бәрі аламыз ма іске мініп? Мініп жейті алсақ шамағат. Қабейді достар, нұқта қоя тұрғаны. Мұны татар халқығына түгіл, битаман халқығына түгіл, тігінде көрші региондағы мари туғандарымызда біле. Кеттік. Оне, бұл апа бітін жымны біле бұтыра болай мұшы бұртмана. Уфтанма. Кішті алқышларың бірінші сізге. Уфтанма. Бұл угадай мелодияға жырдан кейінен біл деген бейрамға, бәйгіге әйленіп қайтқанда жамағат сіз нешіктір міне шошы ортада өзігіне анығы білән айырым отырышы апайымыз жеңді мен ақалса. Аңа айырым алқысылар, есімігізді айтып кетсеңіз? Сәуия. Сәуия ханым, бұл алқыштар сізге. Рахмат үйден.
Шулай шыннан да үзебезнең халык җырларын, татар халык җырларын бер кайчан да онытмаска кирәк. Аларны инде беренче нотлары, беренче аккордлары яңгырауга ишетеп, аңлап, бергә кушылып, сүзләрен белеп җырлап утырырга кирәк, дуслар. Милләтебезне яклыйк, халкыбызны, телебезне саклыйк. Рәхмәт. Концертыбызны дәвам итеп китәбез. Һәм инде үзебез моңланып алдык. Хәзер